Nomukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Namuntlha ta hi kha hi vula loko Benjamin the President a nyikiwa 5,000 rand hi fan ya yena tlhelo ka fan ya Mr Post. Yeah, so hi ti 11th August ni fika ni nghena ka akhawunti ya Hlawu Funcon Ngobeni. As you can see, fika hi vona a fika tsala that post, a fika kombisa ku i xave CD ya Jeso, and then a tlhela chela Benjamin the President 5,000 rand, as you can see there. And then laha Benjamin the President ka fika hi kombisa ku yi ta ya hi weekend ya n'wi deliverela CD ya original hi yoxe. Mara hi fika kombisa ku it's too bad ni ta ka Ngove, of course, ka Mr Post lowu nga munghana wa yena, of course. Yeah, so loko fika hi cheka kwani hi kuma ku himpela 5,000 rand i cherini, hi kombisa na proof yaleyo. As you can see kwala ka screenshot post okay, that message yo hetelela yaleyo hi vona 5,000 rand kwalani ku i cheleni Benny Mayengani, as you can see there. Yeah, which is actually good news. After sweswo loko a kombisa loko i ta kha a hlangana yona Benjamin the President, hi fike hi vona i post about it. So a hene ka akhawunti ya Benjamin the President sweswi fast. Yeah, of course, ka siku namuntlha ra ti 12th August hi fike hi vona yi posta yi ku Team Fabric. Loko hi fike hi pfula ti-images hi kuma ku hi yona mesa lowu i Hlawu Funcon Ngobeni. Ma fika va hlangana swin'we na Benjamin the President kwalani hi sweswo, as you can see, which is actually a good news. Mavona yona hi tlhela kambe ka akhawunti ya Funcon for more details about that post, similar post. Hi fike hi vona fika tsala ku table for 3 kwale Sandton, swo ka va ri Sandton. Wow, okay, a va ri Sandton. Ngoma leyi fambisana swa manyanga ne kwale Sandton. Okay. Mhaka kahle swinene hi laha swo ka va ri Sandton ne swa ku swi na mali dimeni ne swo ka va ri Sandton, as you can see sweswo. A ku ri ku dyiwini, a ku dyiwa swa manyanga hi to tindhawu to Benjamin the President leta so. So misa lowu, as I've said, i fan ya Benjamin the President na Mr Post. As you can see yaleyo inani image ya na graduation ya yona a ri kona yena dimeni leyi. Swi komba na ku va na vuxaka byikulukumba swinene na swa Mr Post ni swo ma n'wi tiva dimeni, loko dimeni a ma n'wi tivi. Na ti-live tin'wana loko a ti endleriwa kwaleyi hi yona dimeni. Yin'wana ya ti-post a nga hi posta hi leyi, of course, loko a kha congratulate na Mr Post ku nga munghana wa yena. So i va tichomi ti kulukumba swinene na Mr Post, ma vona yena which mhaka kahle swo ku le xikarhi i mhaka kahle swinene. Yeah, so of course, if you have watched till to this point, so i rhandza ngopfu channel ya Master Xitsonga Analyst, so a hi nyikeni maybe ti-extras. Yeah, so yale Benjamin the President, as you can see kwalana na ma-security guards kwalana. Vhele yi swi rhandza ngopfu leswa so Benjamin the President yaleyo loko fambafambeni kwalano, which is actually great. Swi sasekile swinene hikwalaho swa ku kwalaho yi ri ko Sandton na Demon, swa ku ko lava ri kona. Swi kahle yi tikomba yi tsakile Benjamin the President, a hi na ti-issues ta nchumu. Ni ta vula ku i mhaka kahle swinene loko vanhu va kha va ti tsakela, hinkwavo se va tsakile. Swi kahle swinene. Mara yona hayi yi le ku karhateni swinene, yi le ka Team Fabric vhele. As you can see teto security guards kwalano or the bouncers. Yeah, i mhaka kahle swinene. Mina a ni na complain ya nchumu. Hi tlhela hi endla yin'wana yaleyo inani video kwalano va ri na Hlavu, as you can see there va ri moving. So hi yona movha leyi Benjamin the President ya City Lights, as you can see kwalano. It's very clear. So it's either la a va huma or a vo ya ka that meeting na Demon wa ngo Hlawu Funcon Ngobeni, as you can see. So mhaka kahle swinene, vanhu va ti tsakerile na jealous ya nchumu. So hi sweswo update I think yi herile. A ni vhele a hi ta ku mi hlamusela ka swona swo va nyike 5,000 rand, which is actually a lot of money. I salary ya vanhu vo tala ngopfu, vanhu vo tala va yi endli yaleyo mali hi n'hweti. So it's a lot of money. Wo xava kunene hi yingisela. Hi xave ka ti-iTunes. Loko mungu a ri ka number 1 a hundza na Beyonce wa lowo duma, a ku ri hina hi nga xava ka ti-iTunes. Hi tlhela hi xava na CD hi laha ka a fuma, laha mo ka nga fumi ntsena moya wa hina wu tsaka. Hi xavile yaleyi. Loko mi swi kota mi hi endla hi trenda, mi hi trendisa na hina ku ha n'wi sapota bava loyi, hi ki hi tlela hi nga dyangi.
i xikwembu xa hina xikwembu xa ka gaza hi lexi tanku